Mbere Ukwakira kuwa 90 twarose inzozi nziza ko tugiye kwambuka mu gitondo cya kare twari dusesekaye nawadukomye imbere oye Nkotanyi nta gitumba yinjiwe umutara wafashwe na Gatuna yinjiwe ibirunga byafashwe Ruhengeri twayituye oye Nkotanyi. Turi tariki ya Mbere Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2023. Imyaka isaga 33 irashize abari ingabo za RPA bafashe umwanzuro wo kugaba igitero ku Rwanda gatangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Aba bari barangajwe imbere n'intwari y'imanzi mu Rwanda, intwari Gisa Rwigema. Gisa Rwigema niwe ngiye kugarukaho kuri uyu munsi kuri NTV Rwanda. Imyaka 33 ishize uyu yavutse ku itariki 10 Mata mu mwaka wa 1957. Avukira ahahoze ari muri perefegitura ya Gitarama mu majyepfo y'u Rwanda, ubu ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga. Mu mwaka wa 1960 we n'ababyeyi be bahungiye mu gihugu cya Uganda. Ku myaka y'itatu yarabaye impunzi bajya mu nkambi ya Shungerezi mu karere ka Ankore. Ibyaje nyuma y'ubugizi bwa nabi no kumenesha abatutsi nk'igice kimwe cy'abanyarwanda mu cy'ubutegetsi bw'icyo gihe bw'isi impinduramatwara yo mu mwaka wa 1959. Iyi mpinduramatwara yabanjirijwe n'itanga ry'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'ihirikwa ry'ingoma ya murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Gisa Rwigema amaze kurangiza amashuri yisumbuye muri Uganda mu mwaka wa 1976 yagiye muri Tanzania yinjira mu barwanyi bitwaga Front for National Salvation. Iyi ni Fronaza. Izi nyeshyamba zari ziyobowe na Yoweri Museveni. Mu mpera z'umwaka wa 1976 Rwigema yafashe inzira yerekeza mu gihugu cya Mozambique aho yinjiye mu barwanyi ba Frelimo. Ni inyeshyamba zaharaniraga kuvana Mozambique mu maboko y'abakoloni b'abanyaportugal. Portugal ikaba yari imaze imyaka isaga 500 ikoloniza igihugu cya Mozambique. Mu mwaka wa 1979 Gisa Rwigema yinjiye mu barwanyi ba Uganda National Liberation Army UNLA bafatanya n'ingabo za Tanzania gufata Kampala, bahirika ubutegetsi bw'umunyagitugu Idi Amin Dada wahise ahunga igihugu muri Mata mwaka wa 1979. Rwigema yaje kwifatanya n'abarwanyi ba Yoweri Museveni National Resistance Army barwanaga mu buryo bwa kinyeshyamba guerrilla war mu ntambara yamenyekanye nka Ugandan Bush War. Ubu buryo bw'imirwanire bwari bugamije guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote. Icyo gihe ndetse nibwo Rwigema yarwanye bwa mbere ari kumwe n'abaje kuba abasirikare bakuru barimo Paul Kagame ndetse n'abandi baje gufatanya mu rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 hashize imyaka 4 Rwigema atabarutse. Nyuma y'uko igisirikare cya NRA gifashe ubutegetsi mu gihugu cya Uganda mu mwaka wa 1986 Rwigema Gisa yagizwe minisitiri wungirije w'ingabo, akomeza no kugaragara mu bikorwa byo gutsimbura burundu abarwanyi ba leta yatsinzwe bari bagihanyanyaza mu majyaruguru y'igihugu cya Uganda. Gisa Rwigema ni umwe mu barwanyi 27 bari bayobowe na Yoweri Kaguta Museveni wagiye mu ishyamba mu mwaka wa 1981 gutangiza urugamba rwo kurwanya Milton Obote n'ishyaka rye Uganda's People Congress. Aba bashinjwaga kwiba amatora mu mwaka wa 1980 bagatsinda Democratic Party ryari riyobowe na Paul Kawanga Semogerere na Uganda Patriotic Movement ryari riyobowe na Yoweri Museveni. Mu mwaka wa 1985 Rwigema yari amaze kuba umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare, ndetse igihe ingabo za National Resistance Army za Museveni zari zimaze kugera ku butegetsi. Rwigema yari umwe muri batatu bahoze ari abayobozi b'inyeshyamba bashyizwe ku buyobozi bukuru bwa NRA. Icyo gihe nibwo Rwigema Gisa yambitswe ipeti rya Major General, aryambikirwa rimwe n'umuvandimwe wa Museveni Salim Saleh na Elite Mwine, mu gihe Museveni w'icyo gihe yahawe ipeti rya Lieutenant General. Amakuru avuga ko Rwigema Gisa yari inshuti ikomeye cyane ya Salim Saleh mu rugamba rwo kubohora igihugu cya Uganda. Rwigema Gisa
yamenyekanye kandi nk'umuyobozi wa gisirikare wakundwaga cyane n'abo yari akuriye. By'umwihariko icyubahiro cye nk'umurwanyi mu rwego rwo hejuru agikesha kuba mu ntambara yarwanye nta byaha by'ubugizi bwa nabi yigeze abarizwamo mu rugamba rwo gutsimbura burundu abarwanyi ba Milton Obote mu bice by'amajyaruguru n'uburasirazuba bw'amajyaruguru ya Uganda. Fred Rwigema Gisa yakundaga umupira w'amaguru cyane, akaba yari umufana w'ikipe ya Villa Sport Club yo mu gihugu cya Uganda, aho amateka avuga ko atajyaga asiba kujya kuyireba ikina muri stade na Kivubo igihe cyose yabaga ari Kampala. Itariki nk'iyi mu mwaka w'1990 Fred Rwigema niwe wari ku ruhembe rw'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Icyo gihe yari ayoboye abasirikare b'inkotanyi. Ni nyuma y'uko mu mwaka w'1987 hari hashinzwe Rwanda Patriotic Front RPF cyangwa se FPR, Front Patriotique Rwandais. Aba bari bafite umutwe w'ingabo RPA, Rwanda Patriotic Army cyangwa se Armée Patriotique Rwandais. Aba basirikari bateye binjiriye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'u Rwanda, ariko bukeye bwaho nyuma yo kurasirwa ku rugamba yaratabarutse. Ni intwari yatabarutse ifite imyaka 33 nk'iya Yesu. Fred Rwigema Gisa yashakanye na Janet Rwigema, yamusigiye abana babiri aribo Eric Gisa Rwigema na Teta Gisa Rwigema. Nyuma y'itabaruka rye, General Major Fred Gisa Rwigema yasimbuwe ku buyobozi bw'ingabo za RPA na Paul Kagame. Paul Kagame icyo gihe yari afite ipeti rya Major, ayobora urugamba kugera ku ntsinzi yo ku ya 4 Nyakanga mu mwaka w'1994, ari nabwo inkotanyi zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi. Major General Fred Gisa Rwigema yubashywe cyane nk'imwe mu ntwari zikomeye z'igihugu. Umubiri we uruhukiye mu gicumbi cy'intwari i Remera mu mujyi wa Kigali hafi ya Stade Amahoro nayo iri kuvugururwa. Umuhanzi witwa Muyango yigeze aririmba indirimbo rimwe igira iti: bana b'u Rwanda nimuze tumuhe impundu, mwirira yaje. Yaraje koko, yatanze ihumure ku banyarwanda. Abanyarwanda bagarutse mu gihugu, kuri ubu iterambere ni ryose. Fred Gisa Rwigema, aho uri Imana ikomeze gutuze mu mahoro, kandi umurage wasize abanyarwanda barawukurikije. Iyi ni NTV Rwanda, mukomeze kugira ibihe byiza. Utarakora subscribe yihuta yikore. Iya mbere Ukwakira kuwa 90 twarose inzozi nziza ko tugiye kwambuka. Mu gitondo cya kare twari dusesekaye ntawadukomye imbere. Oye Nkotanyi nta gitumba yinjiwe, umutara wafashwe nta gatuna yinjiwe, ibirunga byafashwe Ruhengeri twayituye. Oye Nkotanyi.